Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa ruwiya lan den riwayataken apa sing den riwayateno anna Umar bin al-Khattab sak temeni Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar bin al-Khattab. Amin Allahumma amin. Ra'a iku ningali sapa si Sayyidina Umar bin al-Khattab ningali Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa hale utawi sahabat Abu Bakar As-Siddiq iku yamuddu ndawaaken lisanahu napa niku ngodot, yamuddu ngodot lisanahu ing lisane sahabat Abu Bakar As-Siddiq oleh ngotot etaje biyadihi kelawan tangani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Faqala mongko matur sapa Sayyidina Umar bin al-Khattab lahu maring sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ma ing opo tasna'u agawe panjenengan ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma iku napa tasnawa gawe panjenengan ya khalifat Rasulillah, wahai penggantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada panggilan khalifah nikah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ki panggilan khalifah. Mare sahabat Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Umar bin al-Khattab nikah panggilna ya khalifata khalifati Rasulillah, berdua. Ya khalifata khalifati Rasulillah. Karena kelancengan orang repot ngolok ya khalifata khalifati Rasulillah terus ekente ya Amirul Mukminin. Jadi pada Amirul Mukminin mulai zaman Sayyidina Umar bin al-Khattab. Maknana khalifah berarti gentena Kanjeng Nabi, maknana amir aneka pemimpin. Pemimpin orang seiman dengan Gusti Allah. Qala mongko jawab sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hadza utawi ikilah lesan iku auradani kang nibaaken apa si hadza ni ing ingsun al mawarida inggon panggenan inggon tumibo. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un minal jasadi illa yashku ilallahi al-lisanu ala hiddatihi. Laisa ora ana apa syai'un siwiji-wiji minal jasadi saking jasad iku illa angin yashku matul-matul apa si syek matul ilallahi maring Gusti Allah al-lisana ing lesan ala haddihi ing atasi landepi lesan. Ceritaaki Sayyidina Umar ibn al-Khattab aneka ketengal deka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ebak to ketengal kak dinto sahabat Abu Bakar As-Siddiq lesannya kayak jak tajak melolo pak. Iodot
Cila ni ke cek tak cek melolo. Tak cek boleh. Tak cek boleh. Tak cek boleh. Yamuddu yodot bi sahabat Abu Bakar. Heran Sayyidina Umar ni kemak beda orang cek tak cek cila ni melolo. Cek tak cek melolo le sana. Mata tasna'u ya khalifat Rasulullah. Napa saya perbuat panjenengan wahai pengganti Kanjeng Nabi yakni sahabat Abu Bakar. Mak panjenengan telah cek nak cek cila le sana panjenengan yodot eta cek ni kenapa maksud panjenengan ni kan? Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq kata, "Bu hadzal ladzi awradani ilal mawarid." Yeria semede pangkok ke neraka mun keluar tak bener. Padahal Pak, sahabat Abu Bakar tak kira ngerasani orang. Sahabat je sahabat. Kiai ngerasani orang ni kesobung para ulama, para guru-guru keluar panjenengan nikah. Esena nikah sesaya melolo saya keluar. Apa boleh para sahabat, para aulia, para beli ni Gusti Allah sobung beli ngerasani orang ni kesobung. Mun beli ngerasani orang benih beli kinangan. Beli ni ka tanda kedosa karena ghibah ni ka termasuk minal kabair. Termasuk dosa raja ghibah ni ka. Kayak gue lebih sampean enggak kebiasa. Padahal dosa raja ghibah ni ka. Tak cukup sampean minta sepurah kecuali sampean minta istirda, minta ridona, minta pengapuran orang serasa ni sampean. Mau tak sini ke tak bakal sepurah bi Gusti Allah. Mereka nak cek pangkem pangerasane orang. Paham Bu? Ya punya nembun ri ya siampo. Detik. Sahabat Abu Bakar tak kira ngerasane orang pas sampai cek tak cek di Arafah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena engak dekat debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un minal jasadi illa yashku ila Allah al-lisan ala hiddatihi. Setujen anggota badan ni kebenare sedari jasad ni apa? Sebadan anggota badan sebenarnya jasad kula ben panjenengan ni selalu yashku ila Allah, selalu matul dekat Gusti Allah. Tul matul ke Gusti Allah lesan ni ka. Mak oneng cereng Kanjeng Nabi saya cerita. Apa sih matul lagi bi tanang, bi soko, bi napa anggota badan ni ka. Matul lagi tentang napanya mana tajam lesan ni ka. Tajam lesan ni ka. Bisa maloka. Ing loka ni tak padeng, tak keluar dere. Mapegel. Sakit tangate, sere sama sakit hati. Kan lesan, kan tajam berarti lesan ni kan. Tak beres kok ki. Mun karo 10 tahun kok tak beres ki nangan. Berarti lo kan udah lem 10 tahun ki tak beres ya Pak. Engki. Mun karo lo kakening permis, kening silet, obat merah, kula kut sekut pun ada bu ka panjenengan. Qad yurja li jurhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Kemula ate ni keselo kae engak terus tak kira enten berguna tajam dia lebih tajam dari silet lebih berbisa lebih aracon lebih keluar opas tenimbang opas olar ki kening beda anonna masih napanya manakala jengking kena ebrik gas tete big gas keluar rajo nama keng mularia bahasanya ngawade ya ebrik gas ebrik obat merah tak bisa merkena sebadan anggota badan kula ben panjenengan nika selalu matul ke Gusti Allah tentang tajam lesan nika merkena sahabat Abu Bakar Siddiq neng yamuddu lisanahu ayodot melolo. Benda makin panggilan baudot beneneng ada pasuruan baudot sebudun yang daerah timur nyaman baudot itu kan dot ngodot di neng lake dia yodot bude mentero lanjeng yodot orang nyaman baudot doa de beda ram mama sila yodot lagi enek ya lagi enek Pak yodot ada ram
takku ke bereng cokocak mencubaan manis. Tak kacan mau takku moro atamba okor naca. Ngih. Iya pancet kapak langa koncon keriki lah koncon keriki langkep din ketang je. Bodoh neng daerah Lumajang tu tahu neng kamu jangan bawa dot jangan. Ica aja nak dot cila na yau dot tace dia na. Kimon bisa cereng boleh bisa bian napanya mana ekeneng ni kele napanya man sariawan wa mentol segune cila tak nyaman ngakan sambian. Lebayang aki ku neng akhirat le sana orang cila orang sing ngerasane ketok tibi kunteng tibi ku neng neraka. Kunteng tibi sampai bila ada kemarin ni kesal terus buto kente boleh cila si anyar buto kente boleh cila si anyar terus ketok kening sariawan tak nyaman kok ngeduduk boleh kabit beres sariawan ni keleri beri nak jailan melolo apa jeng nyanyi ngulunyo apa nyaman jail dah bismillahirrahmanirrahim jangan orang husuk kiai je benar husuk je yang jail keker ngimame Jumatan hajak keker melolo hajak ngelapa ke kening sariawan saatnya mah cila mentol dua atas bebe tak nyaman ngakan apa-apa launan ada ngimame Jumatan hajak tak ngimame negul. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan orang Gus Muhid mantap kasum Gus Muhid bener mantap je ceil keker je kening sariawan ben bolan durung akhirat ni kakwaku se ketok ke kanjeng Nabi sak cerita waktu Isra wal Mi'raj Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangki orang ning neraka ni kecil na tibi se ketok se teng kunteng man haula ya Jibril basera ka dinto Jibril ane ka umat panjenengan lesan salisan reasan ya Rasulullah ngerasanin reng biasa aja Pak apa boleh ulama saya kerasan apa boleh guru saya kerasan orang sandi ilmu saya kerasan saya ngerasane dosa raja ngerasane saya rabai pun lebih-lebih para ulama makin ngerasain ulama ada si bener emak kiai apa je boleh teng boleh kiai apa je kaki apa kaki ada bunyaan kiai wah habib apa je kiai apa je haji enteng kapi temu orang makin kimon tak cocok jak torok beres jak kerasan karena saya sampean tak cocok dek fulan bin fulan orang ni tak cocok ustaz ni tak cocok kiai ni tak cocok arah pemata apa demi tuntunan agama jak torok pun jak tero jak ten beres ngerasane orang serak abai pak tetap dosa ngerasane orang ni kata oleh hanya meribah ban ribah ni ke ijma' para ulama minal kabair termasuk dosa raja ribah ni ke dosa lesan pak makanya mon sahabat Abu Bakar bae ngak ni kan dari aja gena lesan beneka sampai tebu melolo lesan ni kan kentat boleh yodot boleh lesan padahal tak kira pesoan orang mulai kare kadung biasa besoa takerjot besoa tepak-pak besoa tecombut besoa lah kadung kulino keluar patek nuwis panapa tepai debuknya boleh tepak mantulik patek jadi iya nah orang ini kan dari kebiasaan mulai sana ke atiker pak atiker insyaallah mulai meso apeso melolo setan aso peso taruh karuan orang mula biasa tikir le sana mula orang lesan selalu bacaan Al-Quran berapa orang saya tetap tikir pak senapa orang saya tetap baca Al-Quran juga seberapa banyak orang mati tepat asan-rasan banyak lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih orang setan ni kayak jongok dari kesenangan lah waktu odin mon odin senang baca Al-Quran insyaallah setan tepat baca Al-Quran mon orang ni kelebur baca solawat insyaallah setan tepat maus solawat mon orang ni ke istighfar baca tasbih baca zikir insyaallah setan tepat baca zikir cekak tasbih na setan cepak napa cekak rukun setan
Cekak rukun set. Mula cekak rokok dia, iya bener tak ngocah. Di mana dari masjid rokok? Dari masjid rokok. Sobung. Kula tak ngaranin rokok sampai ni coba keng enten keng ada dengan rokok le masjid. Mana pada ngarokok. Kami duduk sedutan ni bebe ceratat. Malah tak keding mana pantas arok. Ini masjid tak pantas. Kan engke. Beda orang ada debat. Kopi zaman Kanjeng Nabi ada, rokok zaman Kanjeng Nabi juga ada. Kopi ada gia bid'ah, rokok ada gia bid'ah, wis daya baiklah. Tahu sah dalil daripada tahu dalil. Ayo entar ke Masjidil Haram, ya ada Ka'bah. Saya seneng kopi ngebelepean, saya seneng rokok ngebasbah. Au tet setetan beriadan Ka'bah. Kira-kira orang grep protes dek siapa? Utacan sa rokok. Oh ya cek monde ya. Tak bengal sa rokok Pak. Berarti kan coba rokok ni. Yang kita bagi. Coba pantas dengan rokok ni apa ada. Mau ngaji tak pantas. Jadi napa ngaji ni luar dari setetan Pak. Ngaku kerdur dia ya. Mau napa dong ngebekan dua somat situng sekana sekacir sabe eko benga. Takut kita amar ya pada solat boleh sabar saya ya tasako pengen saung kun siwak saya patut saya sabar ekopen nika ikan ti are suabi sambian ya Hashim bodoh katon nika sini ke pak mau solat siwak kan sabar neng ekanto sabar neng ya tasako peng siwak nika mau solat jadi mau maria solat mau teh kapeng sabar neng kopeng nika bisa main kan sampai rokok bisa main gitu. Bacet nyaman bacet situng somat, situng sampai kopeng nyaman bacet. Asli ini kan saya tepak ini ke siwak. Ya Hashim ini kan sampai kantor siwak kan. Sampai ini atas kopeng nih kan. Ngecer situng somat, situng sampai ini kopeng. Omongnya barungnya bebese telu budu bentan. Cek bebese telu bumandeman saya kebentan. Keng dak dikir dura apa le tepeng omong Jakarta ka sancet 3.000 pesen nah kopi 2.000 kerupun sebut pun tan wis rokok ngecer di situ ke soles sebab kopi ah aneka karena orang ini kebanyak salah banyak omong kebanyak salah nah man kathura kalamuhu kathura khata'uhu wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu fannaru aula bih. Seran orang sebanyak omongah banyak keleron nah orang sebanyak keleron banyak tusan nah orang sebanyak tusan nak makan swarga benne swarga dia kena orang banyak tusan nah tak ada potongan gul bisa sampean masuk swarga dia keng mak pola tu sesebanyak ni kele esapora amal sesekone ni ke edre kimu tak arep nikah tarap-tarap kebelas ni Gusti Allah Pak. Kemas saya ke kuburan, kemas saya ke swarga. Cek swarga je kena para nabi. Swarga ni kena para nabi benih kenangan potongan ngaku lebih sambian sebanyak nganggur banyak dengan banyak lopan apa. Kena para beli. Mulai mare saya sambil sopu sak tikir lah. Benih amen sekak main benih domino benih romain cucut lem semalam roh benih. Swarga ni kena yang tadi susah. Kulit sambian tak masuk swarga dari kamma mun tak oleh rahmat kebelasan dari Gusti Allah mak pola amal secara kelacir nek terima tu sesebanyak nek sapa awal mulai mangken tore mun sambian tek dek tajek cilen minimal cek ngucap ben serombe mun sahabat Abu Bakar bae kentat cilen kan sakit Pak cilen ni kan ciling ni ka haja bene sabiasa keng cilo ni ko bunya sebisa ngarasaki ni ka konjon tengare tak ada rasan lah Pak ni ka kebebasan pangeran sampean mon ngerasain sampai konjon cilo temu oh manis baik celok pakai temu sejak sampai dalam ni berdina ada rasan lah karena cilo sebisa ngarasaki kakana paham lagi? Dia ngerasa kakanan tok selte dia sila. Omong ngeh kaki ngeh omong ngeh omong kaki ngeh omong selte.
Cecel TV boleh senyum je lah sakit sampai TV bececel. Cecel TV dikit seltek. Hari dulu mereka aku mau silek neng akhirat. Mereka ni cakap Arab saka harapan kaki lok colok le cile cak ngucap Arab saka harapan kaki. Seltek deh. Masih mata nang gigi ya. Mana cerita aki beda orang. Zaman pasal rekat dintu ada banyak taki di tineng Imam Ahmad bin Imam Baihaqi bahawa situng saat ni ke beda kejadian si aneh beda hayawan sejuk wajah nasara ada orang asma dak hayawan ni ke kecuali mesti mati ketek nyak penyak ba mujo hayawan raja sape bisa sampean ketek ngalto sape ngetek sampean ngalto tak geus ngalto orang pada terodok remacara mega ada sebisa mega hayawan duri saking kuat tak pas beda orang datang de orang beneka maaf kalau saya buat adik penyakit merepat saya selajin tak ketinggal merepat selajin do qaluni maha dineng ko la ocol engko ben ocol hayawan je boh sambian mun entar abe nyak penyak ketek sampean ocol engko engko sing ngedepna hayawan jeri entarku subhanallah saanya hayawan sekereng siada benyan orang sipun lematiin orang kelabon cari ketek benyak penyak ni kanon langsung arendu cetak kamu roy sabe je saja omong tuling kok belilah langsung bersedia beli pak gawo orang ma fa'ala anta apa saya lakukan ma fa'alta apa saya lakukan kakek di bacaan apa andi malam-malam apa kakek mak bisa orang kampung setrome geri ada sebengal ekoroyo ada remah tak bisa saking dari kuat hayawan dia eta mau kakek arenduh cek nor temu roce tak sabe je saja langsung bersedia sore beli oh engkau dia tandi dusah ke pangeran karo situng tang dusah sekresa bingko situng beteng ko andi dusah da Gusti Allah tang mater jeling bareng se elarang bi Gusti Allah akhir bingko ngalak panai teku congke aki ke tang mater ya maleng kok ngerasa aki kata pasak kata apa saken mater congke bingko sebelum congke kuku ning alam akhirat sebab riyah hayawan riyah norot ka engko mun kula sampean pas nek ketareng pas ada sebuto mate congke elong iso du colo eta waduh lagi banyak dosa situng bingko akhir bingko matere congke sebab riyah kapirya norot ka engko debuna orang kele ya masih teh congke matana tak combut bi apa tak beda iya cak silingan apa kakek mau kita congke neng akhirat cila je selte sini latihan malah tak kerja kuaku terpada selamat kapi amin Allahumma amin pun cak tambahin dosa nikah engki lesan nikah jaga tore jaga thank you bu oh susu bu embuk jaga lemin nama hari lain tempat ngomong itu narengkona bilang rengkona kan tak pati banyak omong pacet aminat to omong ada aru jenenge colon beda papaan memakin cereng ada papa rengkona tak pati banyak omong pacet nama pak menololo mbak kula ni kemap mena campuri penang gempeng suruh sere le ikrisa apa jangan kula bisa ceknya menomah mau diberi cocok papa dia ngerasa nana orang baca lah papa anak tok berdina kan rengkona tak pati banyak omong bener kan dimanti cong mon ngakan cek neng tengah labeng nak takut tak apa jubine dim beda keterangan dia je sobung mu tak rengkona cek reng lamanti kata kok bi orang bing mon nyapoh bersih nak takut apa takut lagi nak asongotan ada songotan ada ya gelian jala pula yang rengko namanti bersiongku peraban kono setia cak bersih saya nyapo ada saya nyapo peraban embun melolo saya nyapo peraban ada saya nyapo a facebookan melolo setia lah mun rengko bilang saben ping mun nyapo bersih takok laki na songotan mun ada songot tanya man pa ada ya gelian ada ya deyan
Mon mangken je tak bersih se praben gila. Nyapo lah tak tinggal ke pos apa lah praben mangken ni gala tuntun mololo. Lang lering di laki tuntun. Jak kita di laki lah cek pelaka tuntun. Mata ne beri ngak mata na koceng urus semua biru. Mata apa je ngak mata na mano utsaut lah pak. Masya Allah bulu kecun. Ngak bunton odong asal. Oh beten wis. Lang ale dembulan. Padahal tandi laki rengkona sehingga nak sehingga dir lecek takon man tiba rengkona ni pak. Ayo patang jaga lesan ini. Neka sahabat Abu Bakar Siddiq akan tat mololo lesana. Neka pelajaran kan kui kun panjenengan cek pangkempang ngocak kecuali ocak neka ekencer tining Allah Subhanahu wa taala. Mon kira sampian neka ngocak bareng saya tak bener pikir kade fakir qabla an tagul wa dabbir qabla an taf'al. Ker pikir sebelum ngocak ngenangen sebelum atengka supaya kul panjenengan apa saya ocak aki bernilai ibadah bernilai kenceran tengkaan kul panjenengan pikir atengka dem mau ke pengajian salat berjamaah silaturahmi solawatan manakiban tahlilan tengka na sampian setengka demi setengka bernilai ibadah kencer tiring Allah Subhanahu wa taala. Mun kira tak oleh kenceran benguk dengan dengah te bengocak tapi tak oleh kenceran apa boleh oleh dosa. Atengka dem mun kira sampian atengka tak oleh kenceran benguk tak atengka nenenge compok daripada atengka apa boleh atengka ada tempat-tempat setek ridha tiring Allah Subhanahu wa taala. Termoga titik ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. Fadilatus somti wallahu a'lam bissawab. Afdhalu dzikr